Israel kembali menyerang di jalur Gaza, Palestina hanya beberapa menit setelah gencatan senjata dinyatakan berakhir. Jet tempur dikabarkan melakukan sejumlah pengeboman, salah satunya di lingkungan Rafah. Berakhirnya gencatan senjata kembali mengancam warga Palestina. Sekitar 2 juta orang berdesakan di wilayah selatan Gaza. Mereka tidak bisa mengungsi ke utara dan tidak bisa menyeberang ke Mesir. Serangan dikhawatirkan akan kembali meningkat. دار عمي وولاده شقتين، ولاده الاثنين هم شقتين. اما اخوي خلينا طبعا كنا جايين الدار تاعت اخويا والمحلات نخلي يعني الاغراض والطقم وهذا. قصفوا الدار اليوم الصبح، عملنا تتجدد طبعا كنا جايين واحنا بطريقنا صفية.